Dobro jutro svima, evo ja sam tek sada ustala i ovdje jutarnji swim. Tu radim bar 2 puta nedelju, ujutro ustanem i dođem ovdje. I danas imam neka važna obavještenja za vas, kao što možete vidjeti po naslovu ovog videa. Radimo također, pored 100% sirovih dana, također radimo i vlogovanje. Tako da ako vam se sviđaju, kakav sam mest ovdje. Ako vam se sviđa ovakvi videi, ostavite u komentarima, lajkujte ovaj video i da počnemo sa danom. Ok, završili smo sa bazenom, uradila sam, isplivala sam 15 puta uzduž i popreko po bazenu, znači ne znam više ni srpski da pričam, majke mi, ako ste mi razumeli ste. Može vidjeti ovdje kakav je haos nastao tokom vikenda, kao da je bomba pala, ovo se treba da se opere i sredi. I da vam pokažem šta je danas na meniju za sirov dan. Ovdje imamo 4 papaje, ovo su neke manje, jedna malo veća, to će bude doručak. Onda je ovaj jedan mango, zanimljivog oblika, ne znam šta je ovo. Jedan mango za užinu i onda imam ove banane i smrznute jagode. Imam ove smrznute brekve, smrznuto povrće, koje nije sirovo, mora da se skuva, ali neće to da se jede skoro. Tako da, znači ove smrznute jagode, to i ovaj sok. Ovo je 100%, zašto je ovo otvoreno? Ovaj sok 100% pineapple juice, ovaj znak za vegansku hranu na Tajlandu. Znači to će da bude za danas i također za večeru planiram ponovo da imam jedan smoothie sa bananama koje treba da kupim još. Doručak je serviran. Dobre papaje, baš dobre. I sad imamo onu veću papaju i mango. Mada ovaj mango meni izgleda baš kao da je zreo, ali sad će vidimo kako. SoundCloud je website gdje uglavnom skidam pesme za moje videe, pošto je neko pitao. Tako da, znači, koje god pesme da vam se sviđaju, samo uđite ovdje i tražite da bude ovako download ili free download i onda download koje god pesma koja vam se sviđa. Meni nije uvijek bitno da li je pesma royalty free, da li mogu da monetizujem ili ne, ali uglavnom nalazim pesme koje mogu biti monetizovane. Jedan od poslova koji također radim na netu jeste da napišemo ovako na papiru website, napišemo ovako naziv njihovog sajta, onda se fotkam s tim i pošaljem im i to je to. I prvi smoothie za danas, one apple jabuke, apple banane sa smrznutim jagodama i ove jagode su stvarno dobro kvaliteta, znači smoothie je ekstra ispao. To je mnogo bolje, zar ne? Znam, imala sam odličan posao. Ok, sada posle onog smoothija imam ovaj sveže ceđeni sok od ananasa, znači 100% sok ananasa. Miloš radi, ja pokušavam budem sirova, on jede krumpire. I failed at lunch. Sada je predveče i šetam ovdje i pričam kako nisam bila 100% sirovo ceo dan. Ima dosta vremena. Kako sam primetila kad jedete kuvanu hranu, nekako ta glad koju osjećate, jedete pa postanete gladni postepeno, a sa sirovom hranom ili voćem bila sam sita pri sat vremena, a sada već umirem od gladi, znači ovo šećer opadne i znači budete ovdje i samo bam, down.
I za večeru imamo jedan kokos ovdje sa vodom i mesom i ovo isti smoothie kao što sam imala za ručak.